Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel nia notification bell no so for more news. Enkra we efri eye honorable Kennedy akompreko e Japan a oye MP de ma Ascent Central ne supporters ho. No mo sem omo Kenya ne se honorable se wonpon ho asem na wo pese NPP primary se omo ebekoyi unfeli na obewini dia ene na breaki eye Marie Amwakwabuadu se oye campaign ede ema no anyasa already no we faili anasa already no we lose na adofo ye ni se honorable Kennedy akompreko Japan neni so ade hu se obetu franka ede ama NPP amayoku no na odi nkunima ode akofesi eye omanpeni dada John Dramani Mahama 2024 coming elections na honorable so the supporters they will be papa ye hwaga na ha manfo bebre na e support no mo HSS sanka oba ankebe yo mo de na ni supporters omo abrochire e no mo HSS ne Marie Amwakwabuadu ede eye NPP amayoku no 2020 abra ye to aba His Excellency Nana Dan Kwekufuado ena empotitiri pa no honorable Kennedy akompreko Japan say UK for US for ni say oya criminal ona woku eye JB dan kwa ni na efi Kelvin Taylor ena fenso Madam Marie Amwakwabuadu enti say ende Marie aba na onye nuhu not in platform so campaign am because of Kelvin Taylor ni webu fudia na one stop na len na chese woni hu bi enti no make sure say already no Welus na yentie ensema eye keyboard ede etidra ye cambo mu fighting very strong against some Marie Amwakwabuadu mami koswa kaya mi wiase nyina hu se kere Japan ekuku nipa oye vidini na mi se ona bu kere Japan ni wure mfi da na ni wure nsu mfi because papa no we a wise person ana man no otime sere ne sekere but ni tirimu de o ma wo hu papa ne nim nyansa pa ona bu kere Japan hu ni sa no sometimes ne bufo bi na hu ni se but wo nyansa fo no odwen se nipa dwen enti de ekoso na me se wo hu menya ne fan menya ne campaign team enye no mbe campaign nyama no me se mo o ne campaign groups but the campaign groups na mo all around the world na mo campaign mo mo Ghana no se Marie Amwakwabuadu nkoa na se o se wo ba be lead this say anase o say me da se akwes o so no lead mo say ono so ye campaign member mesre mo mo push honorable Japan campaign group no se mame we eti na no mutu mpo bokere de Japan odin se o campaign ama na honorable elusu totally se honorable kere de Japan betimi abina platform bia so etie meme kufibo to metie se no manum asem american mo de ne supporters mo fa se me se american no eye nkwase asem wo a wonim sa all the honorable kere de Japan we fans no platform no mesere se obi ntade no metie nyansasem kakere america se papa kere de Japan betimi ade ba ko be ma ka obet medina radio so na TV so aka se ope obia campaign a o campaign man na mum Marie Amwakwabuadu nko ade onhia ne se obe campaign man na do nyankopon hata so se me kam papa kwamna friend say yakakari ka ba bia wona book ne de Japan wo biara kamu be hu social media obi hu social media say ma fitness me beti say e de nasoa e de nem krom ma me we die tiken de Japan ni pa wo social media iso no I wonder why I said ne wotane kasa kakre ma kan de Japan na all the Canada Japan fans ni omo so kasa ma kan Japan afa ni video ene ono already campaign mo ye mobo na se say na mo se mboko no because of Baumia a time be a motan Baumia or time be a motan other candidate na candidates na kan na me say or time a wo Baumia mu me say honorable Kennedy Japan kwa na person on time Baumia or per Baumia sem me say all the candidates na ye ka so obi ento aba ma ne nyonko de open asem a me catch you place Kennedy Japan enchusu obi adan honorable fancy Baumia etiye ye wachire na ya fa ne se wake up wa
obi etime ye mumuyesem wi etia member of parliament extra petition be to parliament ama ye chi honorable Kennedy Japan mo amwura afi no ye chi honorable Kennedy Japan ewo amesole wo ho CID invite no ama papa ya no ko pa emri be wo kan court for court okudi court magistrate ba kwatem a eno ye san be frɛ no esan ko petition no court ma meet na social media bo him frag kama obi ati obi ase David Dankwa papa we na eku no na ni wura fi se emri be do papa we be president enti se nim guase wudi gu ye ni video wo ye de fa no ho gu na nim ase ni Kevin Taylor eni so call fix the country motena ase gu papa na nim ase nyina no ene over tashema pro wo show mu efaye wo na wo tan Kennedy Japan true wenum kasa ama benya o time o Kennedy Japan mo na wo tan no mo penasem na mo sema mo kan ye man krofo gi tu mo papa na ye widini ema edi nkrofo adwini mu besi sabre e pa cho meri an bo akobodu ma me da chi ma odwin se saafo no ebetimi afiri omutiri de mumma abayo we ehu se ba bia sika wo no pe ba bia ye ncheni wo munim wode ne hako bossa baby mama Kennedy Japan baby mama no because onu say e bia se de waya kufuado ene se de waya ba umia no owura sa party ho ba bia onya chance sebe munuane aka wura mu ho ende nyame adawroma wo yekuani na se wo beka no kura wo area unhu hwe kura wo hu kota wo hu asphalt ho sa ban ne aban a wo dwene wo ho na afi wo yekuani atie wado na wado de asom Ghana de adu aduane ama Ghana no aban bi abadwene ho se da bi ebra so se moso moje pension na moje pension eye Ekuyafoi, mo and mu feed you are the bread basket of this country because mo na mudua nnuaba mudua nneama na yedibia yenduro yedibia ye materials yedibia ye aduane na yedi na yedibia kwama no ne akoton akonye skaba. Who are we say adwuma ni na you don't think you deserve a pension? Na abayaba abayko abayaba abayko abayko afi aban bi aba na ose there be akuyafo mu hia pension ti. Let's work on the pension scheme, especially our cocoa farmers. Let's work on pension scheme for our cocoa farmers who kuani a wodo cocoa otu wo se won pesa aban ne mum yenkofa de obere o fertilizer akando papa nom e ma sebe e chema o patifo ekoton bi ko divu a sebe cocoa egu Ghana ni na ahye sebe fertilizer de anka wodi gu cocoa so anka so kenhye. But under NDC 2014-2015 claim they were sharing fertilizers, still cocoa trees were dying. You can go and check. Don't come and sit here and be mangling your mouth and be talking something you don't know. We just don't come sit here to open our mouth. We read, we research, we ask questions. We seek for information. We just don't put camera on our face to come and talk. We speak facts, data. What does the stats say? And yeah, we don't call it a be lolly fair after no, yeah, near I'm like, be me, why? One catch us and yammy, why, Mama,